Assalamu alaikum, эфирде заман. Бүгін майысының 12-сы ве Қырымышғалының 1170 күні студияда Мавиле Мұхтарова болуна. Қырымышғалының башында Қырым татарлар көтлевей сүргінлік олачағына беклейділер. Бұны Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев Қырым татар сүргінлігінің құрбанларына аңма күні арфесінде хатырлатты. Джемилевнің айтқанына көре, Русия ишғал алтындағы Қырымның милли теркібіні деңіштірмеге тырыша. Ишғалжелер ерлі сакенлеріні чықарып, ярым миллионға яқын Русия еліні кетірді. Мы вообще-то первые дни ожидали тотальной снова депортации. Бірінші күнлері біздер күтлеви сүргінлік олмасына беклейдік, бойлы хабер бар еді. Ләкин соныра Кремльде Қырым татарларға низбетен фікірлер екіге бөлінген. Біреулері Қырым татарларының келішмеге, сатып алмаға, қорқызмаға, Қырым татар халық лидерлері ишғалыны танып, оларға рияткер олғанларыны істеділер. Дигерлері Қырым татарларының келішмек олмаз деділер. Русияде аноневи олған усулларыны қоланы башладылар. Бұл репрессиялар. Репрессияларына шымды арттыралар. Қырым татарлары ярмаданы терк еткенлерін істейлер. Илми Умеровның евінде дуа кечірілі. Оны мечлис рейсінің муавиніне қаршы açılған Жинайи Шеве Хизбут Тахрир давасы чәрчевесінде дайвел Дорт бақчы сарайлының апске алынмасының еллығына бағышладылар. Илми Умеровның азбарында 100-ден зеді инсан бұлына. Саяси мобюслер үшін дабыр дуа мерасимы бүгін 6-шы мағаленің жәмесінде өткерілді. Анда 200-ден зеді инсан топлашты. Оларының арасында тұтылған инсанларының өмір арқадашлары, туғанлары, көйдешлері ве фальжилер бар еді. Апелляцион махкеме Николай Мартыненконың жазасыны деңіштірмеді. Ол қабаржылыққа қаршы көреш хусуси прокуратурасының шекеетіні редетіп, сабық халық депутатыны депутат ве назирлерінің кефалетінде қалдырды. Махкемеде қабаржылыққа қаршы көреш прокуратурасы Мартыненко бірінші инстанция махкемесінің қарарыны вазифелеріні дәйітме мевзусында боза деп білдірді. Мартыненко оңа қаршы açылған иш Михаил Саакашвилінің реберлігі алтында Гурджита қымы тарафындан ойдырылғанын айтам. Сабық халық депутаты 17 миллион гривнаның масраф етілмесінде шеклене. Апелляцион шикаетіні деңішмесіз қалдырмақ. Бұл қарарға шикает бермеге олмай. Менде не гүзел, не де ярамайты сұратларым бар. Бұл дава дағылажақ, бұл дава уйдырмаве бір обаға япыштырылған. О Углававе Саакашвилиден япыштырылған. Олар өз рейтинглеріні көтермек үшін қабаржылыққа қаршы бюро еле мүхтекерлік япалар. Апелляцийное решение я остаточным. Апелляция қарары шубесіздір. Оңа шикает берілмез ве біз оны олғаны кібі қабыл етмек керекміз. Дава бақылмасы махкемеден evvel топлашуы ве қабатлав весиқасы yollanılған сон өткерілежектір. Бұл дава бойынша оны сұрауға желп еттік. Onun tanıqlıq бермеге аққы бар. O сұраудан кечмеге разы еді, ләкин оның танықлары мұндережесіз еді. Mahkeme oturuşu başlamazdan evvel mahkeme binası ogunda Milli Korpus falcilere toplaştı. Martыненко mahkemege çıkkanda ayakları altına küçük para atıldı. Екі ай апыз жазасы бөлі қарар майысының 9-ында Днепрода yüzbergen çatışmalarda iştirak etkенлерінің бірісіне қаршы mahkeme tarafından kabul etildi. Dabır kişi qabatını tanıp, taqqiqat ile işbirligi yapmağa razı oldu. Mayısının 9-ı ve 10-unda politsiya yaramazlık, kalabalık ve mayısının 9-ında miting iştirakçilerine zarar getirmesinde şeklengen 7 insanını yakaladı. İçtimai firqa ve muhalefet blokunun vekilleri Şeref abidesine ketkendi, ATO veteranları, Qaravul ve politsiya arasında çatışmalar yüz berdi. Ertesi günü Dnepro vilayetinin politsiya reberleri işten boşatıldı.
Жинай дава черчевесінде бұл вақияға алақасы ола білген 15 инсаны белгіледік, 9 кіші танылды. Вилайет прокуратурасы Milli полиция хадимлері менфатларына артық қолланғаны үшін жинай дава башлатты. Жинай давалар бір ішке бірлештіріліп, Вилайет прокуратурасына тақиқат кечірмек үшін yollanıldı. 1944 senesi sürgünlük kurbanlarını anıma konu münasebetinden Matem mitingi Ankara'da ötkerilecek. Bundan evvel Türkiye paytahtının hakimiyeti Matem tedbirinin geçirilmesini fevkalade vaziyetten sebep yasaklagan adam. Bugün Ankara valisi Matem tedbirlerinin ötkerilmesine izin berdi. Miting yarın saat 1'de Ankara'nın Anadolu meydanında olacaktır. ATR telekanalı onu canlı yayında gösterecek. Türkiye'de insanlarını tutmağa devam edelir. 50 insan tutuldu da 100'ge yakın insanın hapsga alınmasına dair karar çıkarıldı. Olar Borsa İstanbul'un sabah hadimleri ola. Geçken sene olğan hükümet avdarması teşebbüsünden soň işten boşatılgan ediler. Farklı şehirlerde baskılar oldu. Tutulgan insanlar Vaiz Fethullah Gülen'in hareketinin bağ tutmasında kabatlana. İşimni keri beriniz. Bu şar altındaki nümayiş Ankara'da olup geçti. Onun teşkilatçıları geçken sene Türkiye'de olğan hükümet avdarması teşebbüsünden soň işten boşatılgan devlet işçileri oldu. Onların arasında iki hoca var. Onlar narazılık bildirip 64 günden berli açlık tutalar. Edebiyat hocası Nuriye Gülmen 8 kiloga, başlangıç mektep hocası Semih Uzakça ise 17 kilo azgan. Bu şekilde kimse işten atılamaz. Biz bunu anlatmak istiyoruz yani. Biz aslında temel talebimiz şu: kanun hükmünde kararnamelerin iptal edilmesini istiyoruz. Bir daha kanun hükmünde kararname çıkarılarak tek bir emekçinin işinden atılmasını istemiyoruz. Bu sadece iş meselesi değil. İş meselesini çoktan aşmış durumda. Bu kanun hükmünde kararnamelerin insanların işten atılması aslında bir onursuzluk yaftası oluyor size. Yani sen şöylesin diyor ve işten çıkartıyor seni. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Türkiye'de bultur iyul ayında olup geçken hükümet avdarması teşebbüsünden soň 120 binge yakın insan işten boşatıldı ya da çetleştirildi. 40 binden ziyadesi hapsga alındı. Ankara o vakalarının mesuliyetini İslam vaizi Fethullah Gülen'in boynuna yükledi. 18 yıldan beri Amerika Birleşken Devletlerinde yaşayan Gülen kabatını inkar etti. Eurovision çetel turistleri için şov bakma imkanının beraber özüne yanı medeniyetini açmak fırsatıdır. Şehirden alğan suratları hakkında levhamızda seyrediniz. Bu Rupert Kiyev'ge Buyuk Britaniyadan keldi. Yarışның yarım finalına evde baktı. Lakin galiplerini yarın o'zi ko'rajak. Acayip bir şehir. İnsanlar pek musafirsever. Biz İngilizler mındaki havanı beğenemiz. Bakılacak çok şey var. Şehirni dolanmak kolay. Mence bu yarışni kabul etken şehir olarak pek güzel. Garbi Avropadan kelgen birisi mında çok şey görebilir. James de Buyuk Britaniyadan keldi. Kiyev'de bu genç 3. kere buluna. Kiev turistlerini pek sevi. Mında turistik yerlerini kolay tapamız. Mında kezmek pek güzel bir şey. Şehir pek kompaktır. Güneşke kullanıp kezemiz. Hoş bir şehir. Amerika Birleşken Devletlerinden kelgen Peter Kiev'de ilk sefer buluna. Eurovision için böyle bir yarışını kabul etken güzel bir şehir. Buyuk Britaniyadan kelgen Rupert ve James geçken sene Eurovision'de galibi kazangan insanın adını ve yerini hatırlaylar. Amerika Birleşken Devletlerinden kelgen Peter tebessüm ile cevap beri. Galipnin adı aklında yok ama yerini begini. Galipnin adını unuttum ama mında kelgenimnin sebebi odur.
Бу йырнын ады 1944 олғанны білем. О қырым татарларға ве оларның милли әрекетіне бағышлана. Эбет Джамал аққанда ешіткен едім. Кечкен сене Евровишені баққанда қуанғанымыздан құчырдық, Киевге кележегімізні біле едік. Диана Матвеев, Эльдар Тарақташ, Заман, АТР. Шымдылек бұл бұзым соңғы хаберіміз әді эфирні бүгін яйыны девам ете. АТР-лі олыңыз. Көрішмек үзірем.